Ididamo nga nasirpat ka, nagayat akon ken ka. Sigud nga rimeg ta tibiyat, maigapo ken ka. Sika ti umuna nga sa pulen tuy matat, numadanunan manen panag-eskwela. Sikat inspirasyon ko pagweretan tuy lubong ko. Agadala di ko na tapnulaeng at damay pagtangsit ko. Isulaeng ti maikari tapno magunod arapaap at kalikagong ko. Sika ti umuna nga sa pulen tuy matat, numadanunan panag-eskwela. Sikat inspirasyon ko pagweretan tuy lubong ko. Ay ayaten ka iti agnanayon, inayat ka ti puso ken rikna. Sikan ti naikarikan niya, isusikan tay pagtumpalag. Inayat ka iti napudno, sikan tinangbukel ti lubong ko. Mga iwan mang taripato tuy managayat a puso. Dala iti ko na tapnulaeng nagdamay pagtangsit ko. Isulaeng ti maikari tapno magunod arapaap at kalikagong ko. Sika ti umuna nga sa pulen tuy matat, numadanunan panag-eskwela. Sikat inspirasyon ko pagweretan tuy lubong ko. Ay ayaten ka iti agnanayon, inayat ka ti puso ken rikna. Sikat
puso. Mga iwan magtaripato, tuy managayat a puso. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Arot iti kan kanta ket katawa makapaar
awisrik na. Arotiti ti host. Makapakatawa ken makapaulaw no danduma. Kan tatamyanan. Isu ti ijaya na. Pag-games anakwela. Intay mandeng genisuna. Kicks of Clyde. Ginaga ti host dito'y kaka. Makapagagari ayag. Arotiti data. Arotiti kang kanta. Kat katawa. Intay din kanisunan dito'y Arotiti kan kanta ken kat katawa. Kicks to fly. Pasok! Pasok! Ayan, nibag rabitay gagayang kamsa. Good morning, good afternoon, and good evening men. Kada kay amin nga agbibuhay na tagunda nga iti live streaming tayo. Ken kasama din kada iti adayan ti balasi taaw. Ayan, happy watching po kada kay amin gagayang nga kamsa. Dito taro gundaway. Ayan, aldaw iti Sabado ken first day of the month of March. Ayan, March 1, 2025. Ayan, sabi ko mata, may gasatan tema ning kadating nga bulan nito nga Marso. Ayan, oray kasano iti karikat keta ikarikatan lang tayo tinong mo ito ibiyang kasama ng kaligiti ada yung trabaho na. Ayan, kaya of course. And kasama tayo kaligiti dadunga pa yung kasimrek. Itatagon daw di live streaming tayo. Ayan, nagiti agbibay na tagondaway guys ni Tita Aida Galiandes. Good morning, Tita Aida Galiandes. Manibod di California, USA. And of course, di pangablaw pa ni Ma'am Charlotte Ginto, manibod di Roma, Italy. Thank you so much, Ma'am Charlotte. And for sharing again your blessings sa Tanga Gundaway. Ayan, maraming salamat po. And of course, kadaglipay simrek ni Tita Rosemary Juan Julian, manibuliti Madrid, Spain. Ayan, ang pangablaw pa ni Tito Albert, and of course, kay ni Tita Nancy Juan, manibuliti Madrid, Spain. Kasama din ni Sir Richard Bundok, manibuliti Sin City, Las Vegas, Nevada. Ayan, happy watching po. Good morning. Kada kay amin nga dahil ti abroad. Ayan, kasama din ni Ma'am Emilia Orogo Ventura, manibo di Guam, USA. Ayan, happy watching po. Ayan, kasama tayo kada kita sa mga kita kung dahil live streaming tayo. Ayan ni Mama, wait lang, nakita kamanting muna Jingging Gingo Solis. Ayan, happy watching kasama ni Ma'am Marian Abi. Ayan, ni Ma'am Zenny de la Cruz. Hello, kada kay amin. Ni BFF pa rin ni Harleen Joy Kalmakariaga, manipo diti Darayday Lawag City. Ayon. And pangablaw pa kay ni Ma'am Rich Ann Alvaro. Ayan, Alvarado pala. Alvarado. And of course, maganda kami po Ma'am Maricel Gonzalez Rosende. Happy watching po sa inyong lahat, sa lahat ng team Charlotte. And Team Diwig, Team Team Kalbo. Ayan, Team Latek, ni Sir Richard Bundok. Iso na apot yung makita daulo ka dito. Kasama din yung Team Pogsit, ni dadaluwa mit ni Kuya Gerald Dusketa Malunaw. Kasama din kami ni Ma'am Shak Nili. Watching from Isabel Leyte, sabi ni Ma'am Maricel Gonzalez Rosende. Ayan, happy watching po. And of course, ni Pre MJ, hello. Shout out sa'yo, kapatid. Ayan, napakikstop ka na ni Pre MJ. And of course, hindi pwede kita sumrek guys. Kita na naman pwede kita dumang sumrek ni live streaming tayo. Ni Ma'am Lensky, October 13. Ni Sir Isidro Tabukol, Manibulti, Banis, Pangasinan. Team Butchog ka no. At may raman nakmaditan no kan sa Richard Bundok, Team Butchog. Ni Idol Henrich, Manibulti, Banay Locos Norte. Ay di kadwa tayo ti Franca Multimedia Artist, di Locos Norte kagayang kapsat. Team Butit, ayan. Ayan, sino pwede kita sumarek guys? Lagi ni Boy, kita na naman pwede kita dumang sumarek pa itatagod daway. Nadutimit ni Ma'am Charlotte, ayan, happy watching. Yung kasabi na nagitipan nagbalog ni
The twin brothers, Sir Edmond and Sir Ed Agustin, Manibodi, California, USA. Ayan, tablawang kayo man aming gagawing absat. And sino ba digiti sumanek guys? Basta ni admin ti Team Charlotte ni Rizyan Galarpes. Ayan nga madama iti budong na itatagong daw iti mapraisem. Ulit do digiti naayat nga mang deadlat iti sponsors tayo. Oo. And kasama din ayun kablawak pa ni Ma'am Gemini Guido Nicolas, Manibriti, Hong Kong. At ito ni Ma'am Mardes Kak, and of course, pagablawak pa ni Sir Doms, Manibriti, Hawaii. Happy watching Sir Doms, nagbiboy ka tatagong daway. Ayun yung birthday girl ni Love Somar, nakaimimot mo, di mo lagpaala, detoy. O di ko mamalat cheese dunk. Ayan, the cheese dunk. Good morning everyone, ko na Sir Richard Bundok. Ayun. Ni Sir Mark Madrialejos Castada. Ayan, taga-saan po si Sir Mark po. Ayan, okay. And sino pa na duma guys? Ayan, pag-i-share di live streaming guys at nadadutay pa itatagundaway. Mag-start di highest SS iti 30 eyes. Ayan, mag-start ng highest SS ng 30 eyes guys. Ayan, keep on watching guys kasi agaward dito manin iti best followers. Ayun. Iti programa AKK. Ayan, may award tuman ito no end of the month. Iti Marso. Kagayem nga kakapsat. Kaya kasama din. Ayan, makaholo manin tayo pabarabigat mo ta inpindot mo DJ. Ay, wala yan. Sa walot. Hindi ko ma-midnight music ko Ay, it's okay. Okay lang yun. Ayan, good evening, Sir Kicks. Now watching your midnight program ka na ni Ma'am Emilia Orogo Ventura. Hello, Ma'am Emilia Orogo Ventura. Kasi nabigyan sa manik, guys. At ito ni admin tayo ni Cristel Joy Andres Pascual. Alabarbaring maka-monitor. Dadi akat ni. And, okay lang, guys. Sir John Paul. At sino pa digito sa manik, guys? Ma'am Maria na... ito yung bagakate. Kaya, ma'am. Ni... wait lang. Tim Butchog. Okay. Watching from Cebu, sabi ni Ma'am Rich Ann Alvarado. Hello, Ma'am Rich Ann Alvarado. Doon maminsan kay Kanti pang Macdomon DJ no mga baknak tiweteng ko na naapay awan the twin bro. Napadalag balog Ma'am Lensky. I-mention mo Ma'am kid dia. Sumrek na ta digyan mo mention dan. Ayan kayo na pangablaw begin ni Ate Jacqueline Docosin manibod Singapore. Ayan nagbuiboy ka man na tagondaway Ate Jacqueline. Nibag akin nagkasat nga aldaw na tagondaway. Ayan ni Tita Aida Galiandes, Manibriti, California, USA. Ayun, sino pwede sa mga guys? Ayan pa request, di ka ito paglidahin din sidong ko, Sir Kings, ka na ni Ma'am Jinky. Ayan, standby lang ma'am, di request, di ka ito paglidahin din sidong ko. Aha! Okay, itatara kung tawag guys, kumanta tayo mga repel lang iti may isang balse. Ayan sa dito ay photocard digiti na doon mga request guys. Okay. Sino pa ilipas ang nag-send tikos ko Sir Kicks ko na ni Ma'am Rachel sana all. Okay, dito na rin guys. Iti mo na busat at sunata. Isagot ko ang para kada kay amin. Paspasang iter yurit na nigasa aragrag sake taday kalung aybu ken nasamit na isem isudat mangipaneknek iti napudpud nuawe itwenti agsapa murmuray to'y puso yet nagmukadid ala kay taranyago siksikala eng biyagko iragragsak ko aglunan
ayat kuken karayo hanan sa tao biyagong ipangagnagat meter kadagitoy nga ununoy ko ken kaan na sa tangayin kariken ka asiksikan tulaeng biag kundo di ko dasem siya duken ka tiyan isi Baga naman kasi si Kalang ko na nagat sa balimot. Insukat na kamot ki sa balin. Ayan, siksikan tulain ko na nagat siya magayam. Ada mapegam sa balin ay ayatan niya niya kitilokon. Sabay lang sa Richard Bundok, request mo. Wenti agsapay murmuray tuy puso yet nagmuga din ala daydaran niya ko siksikala eng biyag ko diragrag sa ko at luneman tuy ayat ko ken karayo anan sa tao biyag kong ipangagnagat beten kadagito nga ununoy ko ken kaan na sa tangayin kariken ka asiksikan tulaeng biag kundo di ko dasem siya duken ka tiyan isi biag kundo di ko dasem siya duken nga tiyagisin Ay sweetie ka mo, di ba mang siya klang magayam? Dahil nyamot po. okay dito artista natin na puluhan dito sundo ni ayat sa bali mo dito napisit ko na tanggon dawain okay alright. Ayan, kariano, na-agomit di tayo Dagalyandes. Ayan, nakarelate di tayo Dagalyandes. Kasi nyo, kami mag-umula kami timis-mesa, kami nga sa uyo, nga kami nga lalaki. Ay, lalaki, sa kayo lalaki agaya. Apa yung lahat kami lalaki ka? Ori babae, ori babae ka, agar aramid mo, so nga, it's a time. Independe lang kami kadiji sitwasyon di relasyon. Ang lalo no LDR kat adama talaga nga di pakasapulan mo iti lalaki. Ayan ngayon siyempre no talaga nga naikari para king ka talaga nga para king ka nga talaga. Ngino saan awati mabalinan tayo. Ayan. So nga adumalat di mabalim pa dito nga paayat ken ala apa gusto makadanag akla dito. Okay. Ay standby lang aro dito request ni Sir Richard Bundok dito agnalay nga ayaten ka. And katay nga tatagon daw dito request dito di kanto pagledaan di sidong ko. Abay nagbanit ang signal mo, DJ Wen, yung signal ko. Mayat man kanyak, mama, no? Ma'am Love Somar. Alright, ito na rin, guys. Ayan, before nila kanta yung request. Naranyag abulan sikat mangipaneknek di karin karibi anapasnek
Lamis ti aglawlaw, isut mang pasingket, nabukel nga ayat, napno ti saming. O bulan anabileg, sikat mang pangayet, ti pateng pategmi, anapasket, iyarig mit ranyag mo di akupas adunggo, mang silaw pinatek, adi agudo. Unos man ti dumteng tapnoy narakraken, ti bileg ni ayat, nga tartari patuwen, panubok nga adudi kabaylan at tumbaen, tatip kerti na pudno na usar agami. And this is another one, bileg ni ayat. Ayat according to agmamayat. Ayan, sagot para kata kay amin din na sulat guys. Nabileg ba ni ayat? Binigbig na iso na nga iso ayatendan. Naranyag abulan, sikat mangi paneknek, ti karin karimi anapasnek, lamis ti aglawlaw, isut mang pasingket, nabukel nga ayat, napno ti saming. Ubulan anabileg, sikat mang pangayet, ipateng pategmi, anapasket, iyaring mitranyang mo di agkupas atunggo, pang silaw pinatek, adi agmudo. Unos man di dumdeng tapnoy narakraken, tibilig di ayat, nga tartari patuwen, panubok nga ado di kabaylan at tumbaen, tatip kerti na pudno na usar agami. Unos man ti dumdeng tapnoy narakraken, tibileg di ayat, nga tartari patuwen, panubok nga adu di kabaylan at tumbaen, tatip kerti na pudno na usar agami. Tatip kerti na pudno na usar. Alright, ito sa nagkalamuan, bilag ni ayan. Okay. Ayan, nagbasa rin mapelar iti ayan, di comment section. Kung naniti tayo Tagaliandes, uray ta agawid lak, agawid ka maning. Kung naniti tayo Tagaliandes. Mayat lata ti tayo da, awang mo, di mang bantay nga mesa. Okay, kaya kasamit dem. Ayan para ka nagiging agay-ayat kung naniti sa Richard Bundok. I won't work tepe lang para ta iti future kung naniti tayo Tagaliandes, tita. Dapat na number 1. Kumusta kayong Jovelyn Chua? Dagdagang kinsid kayo ng ganak ko na ni Ma'am Lensky. Ay ramadanda ba sa diyan kami ban? Agay ayat nga nalimit kano ka na ni Ma'am Lensky. And of course, ayan, hanapin niyo ito eh. Apay adda agay ayat nga nalimit BFF panamit ni Sir Richard Bundok. Malay mo. Adda talaga dita manok ta. Okay, dito nga rin guys. Dito request, dito yung muna request sa Gundaway. Di ka ito pagledangan di sidong ko. Ay dito inisponsoran ni Ma'am Charlotte Ginto Manibo di Roma, Italy. Original composition na gabogay ni Mr. RJ Lorenzo nga kinanta ito mo ito ibiyang. Ayan, dito nga rin guys. Ayan, sagot para katakay amin. Nagbiwento ito Gundaway di live streaming tayo. Pare. Tingtingin din nakmitin pare. Dahil naka-under record to aircon tayo. Alright, para katagay namin guys. Agyamanat
tadinteng ka tuy biag ko awan sa pulekun daytam anagayat mo naragsakak nusika at dato'y enak agyamanak tiyayat nga iparparik na namnamaem tinapudno ngayat ko ket ikarit nga ayaten ka tiawan patingganam jak tugam den aguliban tayat mo iparik naken ka tuyayat nga awan kaasping na sapay la kumabiyag ko tadi nagtupulus paglega angim nam namaem asiksikan tulaem ipudno nga inka ay ayaten inagarud awaten dayta ayat mo nga awan ti makaarta buwen biag ko ipatpatek ka unay tinapudno ket di kanto pagledangin tuy sidong ko alright, dito na sa nagabuluan ay di ka ito pagledangin tuy sidong ko ay dadamar kay Tripa to karatagundaway guys ayan Pagyamana dadimteng ka tuy biag ko awan sa pulek ko dayta kanagayat mo naragsakak nusika aldatoy den na agyamanak tiyayat na iparparik na namnamaem tinapudno nga ayat ko ket ikarik nga ayaten ka iyawan patinggana jak tugam den aguliban taayat mo
mabiyag ko, tadi nagtupulos, pagled danghen, namnamaem, asiksikan, tulaen. Di puno ngayon na ay ayaten, inak nga dawaten, daytayat mo na awan ti makaarta. When biyag ko ipatpatig ka, unay di napuno, ket di kanto pagledangin ay sidong ko. Namaem, tinapudno, gayat ko, kit ikarik, ngayaten ka, iyawan patinggana. Jok tugam den, aguliban, tayat mo, ipariknakken ka, tuyaya, naawan kasping na. Sa pailak mabiyag ko, tadi nagtupulos, pagled dangin, namnamaem, asiksikan, tulaen. Tipod nyo maina ay ayaten, inak ngarud awaten, daytayat mo na awan ti makaarta. When biyag ko ipatpatig ka, unay di napudno, ket di kanto pagledangin, to'y sidong ko. Ket di kanto pagledangin, to'y sidong ko. Ket di kanto pagled daangin, to'y sidong ko. And di kanta natin ni Love Somar, happy birthday manipuliti Team Charlotte, yung kasama din di programa araw titikan kantakin kat katawa. Ayan, happy birthday Ma'am Love Somar, manipuliti AKK, kaya kasama din di Team Charlotte. Namnamaem, tinapudno, ngayat ko,
tarik nga ayaten ka tiawan pating ganaw jagtugam din ang kuliban tayat mo iparik nakken ka tuyayat nga awan ka asping na sapay la kumamyak ko dati nagtupulus pagled da angin nam namaem asigsigan tulaeng tipuno nga inna ay ayaten inangarut awaten dayla ayat mo nga awan ti makaarta uwen biyak ko ipatpatek ka unay tinapuno ket di kanto pagledangin tuy sidong ko ket di kanto pagledangin tuy sidong ko and isa na tatapuluan di kanto pagledangin tuy sidong ko. My goodness, ayan. Dito nga rin kanta tinumati biyang kasamit them. And then government ni Ma'am Love Somar. Happy birthday king ka Ma'am Love Somar. Manipuliti pangablang manipuliti Team Charlotte. Kaya kasama rin kini programa araw di kan kanta ken katawayan. Happy birthday. Ayan at dahil dyan may 200 pesos ka galing kay Ma'am Charlotte. May gitos-gitos ka na. Detan. Okay. Itatarago namin pa guys. Ay mapantay-markan tayo nga request ni Sir Richard Bundok. Ito ay agnanay nga ay ayaten ka. Yan isang comment ka kay amin nga sangapada. Ito nga sonata. Requested by Sir Richard Bundok. Manipuliti Nevada. Ayan tama ba? Yes. USA. Sin City. Las Vegas, Nevada, Sin City. Lipaten kan di ko nakngin saan Tana irwa mag-ayat na isang sangayan Ayan akin nalikaguma Nga ipaay mo Undua pakaragsaka Uray awan ka malaglag ka Dagiti ladawam inak makikita Dagiti laraway na inangawta Tumren lulwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpatiken kudno nga dungdungwen ka Uray paylo imagayo ka Di
at may sa kato'y puso. Hello, Ma'am Kimi Wami. Uray awan ka malag lagi ka, dagiti daw aminak makikita, dagiti darway nga inangaka, tumrem lulwa tunggal mapanunod ka. Ag nanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken pudno adungduen ka. Uray payno imatayo ka, imanaw ka adi nagpakadam, magudas man daytoy biyag ko, ag may sa kato'y puso. And the request ni Sir Richard Bundok, Manibaliti, Las Vegas, Nevada, Sin City. Tama ba? Yes. Manibaliti, Sin City, Las Vegas, Nevada. Good morning, Bossing Eddie Agustin, Manibaliti, California, USA. Napanan ni Sir Edmond, watching from middle of the sea. Let's go, guys. Nice weather boating time. It's my day off Saturday ko ng Sir Eddie Agustin. Mau, sana all. Ang nanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken pudno adungdungen ka. Uray payno imatayo ka, imanaw ka adi nagpakadam, magudas man daytoy biyag ko. Ang nanayon ngay ayaten ka, ipatpatekken pudno adungduen ka. Uray payno imatayo ka, imanaw ka adi nagpakadam, magudas man daytoy biyag ko, ag may sa kato'y puso. And the request ni Sir Richard Bundok, Manibaliti, Sin City. Good morning, Bossing Eddie Agustin, Manibaliti, California, USA. Ay napanantay ni Bossing ting amazing ni Sir Edmond, awampay. Bisin sa mo ni Sir Edmond. Ayan, kaya kasama din ka nagdiba, dudupay na simrek ni live streaming tayo. Ayan, yung magdamaga pa, nagbibuya ka na kaya amin guys. Again, kanagiti nag-birthday na tagod-daway. Happy birthday. Kasama din dito ni Mama Marjorie. Tama ba? Mama Marjorie. Hello, sir. Happy watching ko na ni Ma'am Karin, syempre. And happy watching Gurang Grace Espino ka na ni Ma'am Sir Richard Bundok. Ayun. Ada ba ni Sir Richard, ni Sir ano ko dito? Ayun, ni Ma'am Grace Espino. Agayatak sa manin ko na. Ay, sige nga rod, Mama Rishan. Apay agayat ka manan. Isugsukat mo man nila kay Maun. Charot lang. Happy watching everyone. Enjoy ko na ni Sir Eddie Agustin. Okay, dito nga dati makapagpasenturak man siguro manartan. Mabisinak pa din eh. Okay, dito request. Agayatak sa manin.
agayat at sa manen Nangin sikat inapan panunuten Uray sa dinuti papana Dak mailagawang tuwirit na hay Agayat at sa manen Nang istorya ka Magkapayawit na Bunga oras na igusta Yanjak nga na umang Ket nanipod ibig Amok nga nang rugi Hay agayat at sa manen Ngunit sikat enapan panunuten Uray sa dinuti papana At mailagawang tuwirit na hay Agayat at sa manen Agayat at sa manen Agayat at sa manen Ayan, nadating sa natin na baluan diti agayatak sa manin nga request ni Ma'am Rizzian Galarpes, manipo diti Team Charlotte. Ayan, okay, tatara, ganda mo yung gagawin ng absat, okay. Digiti kayo dapat nag-request, iti Ilocano songs. Ayan, ito may sabi nga requested by Dita Demnam, awan nagbasulak po. Okay, standby lang ara, dito request. Ayan, ito may sabi nga request say Kariken ka. Alright, dito nga din. And sagot kin ni the twin brothers, Sir Edmond and Sir Ed Agustin, manibod di California, USA. Okay. Taadaan Sukapaka Nagkurkurangan Sabay tamapunas Urang kanya Amuk adakil Nagbasulagin ka Diunday tawin Anak pukawan Titaden na Itan taadaan Supapaka. Ayan, good morning, Tita Helen Bakle Pearl Neri, Manibodi, Honolulu, Hawaii. And happy watching, Tita Helen. Good morning po. Tamapunas Urang kanya Amuk adakil Nagbasulagin ka Diunday tawin Anak pukawan Kita din na Di kariken ka Jag na tong palidan Ano butet Nayaw awan Day tuirik na Isu asan
ng punot kawak ken ka ngem patyen na kuma nga ay atin ka. Ayan, ito yung most requested song ni bossing na Sir Edmond and Sir Eddie Agustin, Manibuliti, California, USA. Ayan, sagot para katakay namin na di nga sa tagagayim ng kabsat. San by like by kanina, doon pa yung request you guys. Good morning again kani Tita Helen Pacle Pearl Neri, Manibuliti, Honolulu, Hawaii. Nimbang-nimbang ka ba nagboy-boy ang tita? And kasama na ni Tita Aida Galiandes, Manibuliti, California, USA. Ang mukhang boy-boy ba lang tatagon daw ni Tita Aida. Di ka rin kenta Diyan na tumpalida Ano gutek na iyaw awa. And standby lang na request ni Mami Emilia Orogo Ventura na di Dungdung Wen Kanto. Ayan. Standby lang nga rin Mama Emilia Orogo Ventura. And of course, dati Dita din na. Nang punot ka Ayan, thank you Balong Kicks ko na ni Tita Helen. You're welcome Tita. ngempat yen Maglilingit na lang talaga dito sa studio. nga ay aten ka. Di ka rin kenta Ayan, ito request ni Ma'am Karing Siyempre. Kalkalpas laon ay Ma'am Karing Siyempre. Ito request mga agnanay ngay ayatin ka. Ayan, kakalpas tayong Ma'am. tek na iyaw awan kay tuwirik na isu asan asikat ng punot kawat ken ka yen patyen na na ayaten ka ngempat yen na kuma nga ayaten ka. Another requested song ni Ma'am Emilia Orogo Ventura, Manibuliti. Dungdung wen kan And Manibuliti, Guam, USA. dayunan kan tuti sinamay tultuludan kan tu na lumamay pagamuanen inkan tumay libay anay na sa em na utut launay kanya tapan naranay akaasiyak amagidasay apamannain kanto makatuho iarpaw kunto tarupang dayto Mudi na ka kagaten tilamok ket maimas buntut maturog anay puso anay na sa dem kanyang napandaranay nakaasian amaidasay apaman Ayan, good morning, good morning. Ayan, kada kay amin guys, March 2, 2025. Ala, March 2 man ito tagundawin guys. Ito tumanap-damag. March 31 tumanan. Apaw! Nakalisod di aldaw. may sa And advance Merry Christmas and Happy New Year kada amin. anay
9 more days, ay 9 months more to go before Christmas na ba? 9, 10, 11, 12. 9 months lang yun guys. Christmas tumalan. Kapan naranay Takaasi ama idasay Ordinary song ni Ma'am Marian Avi. Anay pusok Anay nasa Advance Merry Christmas and Happy New Year. kanya kapan naranay Takaasi ama idasay Ayan, iti sa natanabal tay Dungdung Wen Kantu. Iti request ni Ma'am Emilio Orogo Ventura. Ay iti sumaron na met nga request guys. Ay sagot ko man kay ni Tita Helen Pakle Pearl Neri Manipo diti Honolulu, Hawaii. Sika. Sa dinuman Di ayan mo biyag ko Kaya't kukumaken ka Ngay putno Sika ka na yun Harapapu Ket di kanto Mapukaw Dito'y lagi ko Sa dinuman Di ayan mo biyag ko Kaya't kukumaken ka Ngay pudno Sikat ka na yung Di harapaap ko Ket di kanto Mapukaw Dito'y lagip ko Uray pa'y aglabas Ngitawen Ikariken ka Nga sikat Hello kini Ma'am Lesky Bilaria. Ni magdibaga pa nagbuboy Ma'am Lesky. And standby lang nag-request yo dita den nam. Di ka Sabi din dito Ordinary Song and Akwek. Ayun. Standby lang guys. Nag-request yo. Uray pa'y Happy watching again kini Tita Rosemary Juan Julian. Manipo diti Madrid, Spain. Ni magdibaga pa nagbuboy ulit Tita Rosemary. And it is another level 1 Sika. Isagsag ko magin ni Tita Helen Pakle Pearl Neri. Manipo diti Honolulu, Hawaii. Ayan. Para kay kada Tita Helen. And thank you lang for your kindness, attitude ka na ni Tita Helen. You're welcome, Tita Helen. And happy watching po.
sa dinuman. Di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harapa ako, ket di kanto mapukaw tuy lagip ko. Uray pa'y aglaban. Happy watching Ma'am Jovelyn Chua Dagdagan. Ibag na magaman nagbuy-buy Ma'am Jovelyn. Ayan, madamat ito sa Ramadan. Na sika, sika lae. Di ka masursuro, biyag ko, alipate. Uray pa'y agdatu, ijay tanin. Uray pa'y aglabas, ngitawin. Ikariken ka na sikat, sikalain. Di ka masursuro, biyag ko, alipate. Uray pa'y adaptun, ijay tanin. Uray pa'y adaptun. And standby lang, hindi request. Dida Denam, Ordinary Song in Upwek. And then nag-request si Dida Denam, awan nagbasula. Yan ni Ma'am Len, ay ni Ma'am Risiana. And the admin ni Team Charlotte. Ayan, dito na request mga Roden. Nasa ukamot nga road. Meron tayong high SSS, kaso nga lang wala pang nakaabot ng 30 eyes. Inarami kumet amin a pagragsakan. Ngimanya insuban mo, sinagtamna ento'y puso. Di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kanya ingka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasampit alangen-langen ta. Awan amo. Ayan mga blabay kini Sir George Dumingsil, Manipuliti, Honolulu, Hawaii. Ayan, nagbiboy ka man tatagod daw Sir George Dumingsil. Ayan, kablawang ka man, sir. Basula. Kasama naging ni Ate Jacqueline Docosin, Manipuliti, Singapore. Ragsak. Maturok mo na Sir Isidro kanon. Ay, nagsapa maturok Sir Isidro. Manya insuban mo, sinagtamla ento'y puso. Di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kanya ingka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina,
nasamit alangen-langen ta awan amok anak ka basulak ken ka dita den na awan nagbasulak taim pa'y ku amin akabaela dita den na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng kaltay kadagiti arapaan Ayan ang request ni admin tayo ni Rizan Galarpes, manibod ni Team Charlotte. Kita din na maawan tinagkurangan. Aman? Sigurado ka? Okay. Stand by the request, Ordinary Song and Akwek. Ayan, sure ka no? Kung naniris yan. Ditaden na awan nagbasula kainarami kumet amin ang pagragsakan ngayon niya insupad mo sinatamlaeng to'y puso di mo inilala napudno kang anyisan bayarad ba mamunchikin karing kanya inka tinalikudan martir Ado basol na kanyang data sir kanong Charlotte. ikala ay sumut lang anya pa'y ti ser-serbina nasamit alangen-langen ta awan ammo anak ka basulak ken ka dita den na awan nagbasulak taim ay ku amin akabaela dita den na awan nagbasulak sikat ng perdi ng waswas tiyan ni ayat ng keltay kadagiti arapap dita den na awan nagbasulak taim ay ku amin akabaela
na mawan nagbasula. Adun basol mo ka na kami si Richard. Wala ni Ma'am Charlotte. Another requested song, Ordinary Song. Eh, pasensya na hindi ko ni makakanta ng kundawin kasi mapapano, di ba tayo? Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Happy watching Ma'am Lourdes Lambinicio. Ayan pang ablawag ni Ma'am Arlene Acob. Ayan. No diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You bring life to what I do. All those years may see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. And thank you so much, Tita Helen Paclepearl-Neri. Bye balong. I gotta go. Thank you so much. You have a great weekend. Kana ni Tita Helen Paclepearl-Neri. And ito din nag-request nga ni Ordinary Song. Okay, dito sa mga naman nga rin din request nga Akwek. Nasagdak day tapuso. Ayan, happy watching to my friend Lyndon Bulusan. Nimbag niya mga ba nagbuybuyam. Nadarang day tuy pusok din at sa balinga ayat na ikaw amwe kaano man jak nagragsa. Agbabawi tuy puso ken tuy rikna, awan tikas ken ka mangipatig mangilala kanya maikawaan. Uray anya ditten kanyak abandusa kunaen nga taajak. Ayan, ako na ni Bestie Lyndon Bulusan, ni Sir Lyndon Bulusan. Yung pagkabigat yung amin, kakaruba ka na ni Sir Lyndon Bulusan.
nasagtak day tapuso nagbalinak anarasiken ayat nadarang day tuy pusok tenat sa balinga ayat na ikawaan uray anyatit dem kanyak apanusa kunaen nga ta adyak ibturan amin ida luisip mang balagaan guram kanyaket awatek anusak nga awan tiritwerna amwe kaanuman jak nagragsa at babawi tuy pusuken tuy rikna awan tikasken ka mangipatek mangilalakan niya may kawaat uray anyatit den kanyak apandusa kunaen nga ta ajak ibturan amin ida luisip mang balagaan kurang kanyaket awatek anusak nga awan tiritwena uray anyatit den kanyak apanusa kunaen nga ta ajak ibturan amin ida luisip mang balagaan kurang kanyaket awatek anusak nga awan tiritwena anusak nga awan tiritwena anusak nga awan tiritwena. Here's another song from Tommy Show. Your last song para po makapag-start na yung program. When I feel like I was gone now, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. On our own, we've been so far. We've sworn at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Ayan, happy watching again in San Isidro Tabukol! Nakaring pala San Isidro! And hindi, nasidlo ka na, hindi naka-SS, hindi inkasdigong spam. Isa nyo lang yun, hindi page tayo, inatagod daway. Ayan, please send to AKK page. No, sino ka niya, hindi naka-SS, hindi ada in parang ko tatay agundaway nga delata. Ayan, okay, please send na sa ating Facebook page, AKK. Abang-abangan iti Chika si Datangarabi. Alright! There's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. So, ibig sabihin, nangabakwanan iti bangka itatangarabi, guys. Walang nag-SS sa inyo.
have to choose one place to spend my rest of my days. Anywhere would do, long as it's close to you. Ayan, wala nag-SS sa inyo guys. Hindi para ko natin gudawing delata, awan. Ayan, shout out! Mary Miel, madamang buya kami ko na ni Ma'am Lourdes Lam Benicio. Ayan, shout out po Ma'am Mary Miel. Mary Miel ka na ni Ma'am Lourdes Lam Benicio. "25 Eyes" as of now. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why. Nasa 25 Eyes na guys, sila Tagundaway. No looking back. 23 lang guys, ay 25. Count on 5 lang ngayon na 30 Eyes. No, 30 Eyes. to ease my worry mind. You forever be important to me, my miracle find. Now or not, I traveled so far, yet I'm right back where you are. Agalao na kaya men. Ay, salda ni Melaeng. And you, now and forevermore, as the years rolls by, I'm beginning to see that I can count Alright, okay. on you. Ay, nag-request with the Count on You. Okay. Another requested song. on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. Ay, sa balikan dito. No, I like the girls a little bit over. I just wanna use your love tonight. Iba pala yung Your Love na to. Okay. Agpa-price ka man, met BFF, Richard Bondok, tano, madi umabot, bagik price ko na ni Ma'am Lensky. Haan sa Richard Bondok, madi ka buduloonin ni Lensky. No. Hanggang palo, boss. Okay. Ano ito yung request? Ito yung Your Love. Ayan, kita tayo mga dito. May isang tinga kanta, guys. Let me check nga rin, Mama Riz yan. Tadi kan makaturog mga kastaditan. Okay. Yo, apa hindi makita ta request ko kanina. Ano ta request mo ka di Ma'am Love Somar? Okay, wait lang arot. Mami pag ito nga pala di may sarog na sunata guys. Siver dito nga ako nga arot. Aga, iko dito yung request nga Your Love. Know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love that is softly. And it's me you need to show how deep is our love, is our love, how deep is your love. I really need to love.
my very soul. You're the light in my deepest darkest hour. You're the savior when I fall. And you may not think that I care for you, and you know that inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is our love? Is our love? How deep is our love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when the odds should let us be. We belong to you and me. Da 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 da. Ayan, nagtitimis ang sa natin How Deep Is Your Love. Saan pwede lang request nga Your Love? I know, Ma'am Risiang Galarpes. Ana, aya. Ipatugar ko ang melody habang pa kita Your Love. Kunak. How deep is your love? Is your love? How is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. Maybe you should let us be. We belong to you and me. La 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 la. Is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when the odds should let us be. We belong to you and me. La 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 la. Is your love? How deep is your love? Yeah, to love. 'Cause we're living in a world of fools. And ito request ni Risiang Galarpes before nga maturo. Good night, Risiang Galarpes. Your Love. And ito kinatanis ni Kel Pangilinan. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. Ayan, standby lang. Ma'am Lourdes Lamini, sila di request sa mga Everyday I Love You. Ayun. I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. Flowers bloom, the morning shines, and I can see. Lights on my whole world, I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love, your love, your love. Ooh, amor is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Ay, dito na request ni Risiang Galarpes. And the request ni Ma'am Lourdes Lam Benicio, Everyday I Love You. I
I don't know, but I believe. Heaven knows. Ayun. Okay. To be, and that you'll make a better me. Every day I love you. I never thought that dreams came true, but you show me what they do. You know that I learn something new. Every day I love you. 'Cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never leave until you love with all your heart and soul. It's a touch when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I am. Every day I love you. Oh baby, every day I love you all. Every day I love you. 'Cause I believe that destiny is out of our control, and you'll never leave until you love with all your heart and soul. If I ask, would you say yes? Together we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you, and I'll give you my best. Every day I love you. Ayan, ito yung request ni Ma'am Lourdes Labinisha sa Godawit ay Everyday I Love You. And sa comment ni Ma'am Lensky, dito yung asinata kini sa Richard Bundok. Gimaskan mayang dakel tapatong mo. Dakel tapatong mo, agraman tabuyong mo. Nagimasket na tanuing kamaramanan. Ay Diyos po santo, nagimaskan mayang. Malagip mo pa'y mayang hinta pinagsara. Sige titi bye-bye si Ruk ti pantalan. Rabaw itira kitinta nagidaan. Abot mga bidang kinta nagapapan. Sa ngabu tenga grande dinta pinagsawan. Pangpaimas tamay ang dinta pinagrumansan. Ayan na napagdaksa. Good morning kini Sir Ray Miguel, the father of the new and improved Linglingay Ken Saniweng. Ayan, manibot pa iti Honolulu, Hawaii. Good morning Sir Ray Miguel.
Nagimas kamay ang dakkel tapatong mo. Dakkel tapatong mo, agraman tabuyong mo. Nagimas ket natanoy ka maramanan, kay Diyos po santo nagimas kamayang. Malagip mo pa'y mayang ginta pinagsarang. Igid iti baybay sirot ti pantalan. Rabaw iti rakitin ta nagidaan, abot mga bidang tinta nagapapan. Sa nga buti nga grande dinta pinagsangwang. Pangpaimas tamayang dinta pinagrumansan. Ayan na nga pagdaksan inata naduktalan, inata naduktalan, ti baro akaruban. Naka-live ka. Your clothes in the song. Yeah. No, not that one. Hey! There are times when I'm lying in my bed, how I bellow and cry from this stupid game. In my eyes are like windshields on a rainy day. Almost wrapped down, swelling as I keep on dipping the face in this current of mine. If it knows how embittered I am. Come on. This angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have built the wings and made a mine for all eternity. Now this angel has flown away from me, and its strength to set her free. Do what I did because I love her so. Will she ever find a way back home to me? Good morning kini Uncle Edmond and Auntie Josephine Francisco Maniburiti, Honolulu, Hawaii. And pangablaw pa karigiti taga Pawili-Wili, William Walay Shock ni Ma'am Lucy Bukubo kasama ni kini Sir William Bukubo. Good morning. Searching for the wings, being up all night in this elbow room that puts me in the trance where hopes and dreams come true. Now my lips are burning and my eyes are hurting from this fusing mix. Then the light another cigarette just to pass my time. Heaven knows how unbetter I am. This angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made a mine
eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? And that's my last song for the second set. Thank you so much. Maraming salamat po. Napana, nagpasya, ijay downtown. Adda nasabat, ko balasan. Kinidaya iti kanigi, imisem nakasamsami. Victoria tinagan ko, kinunana. Inarem ko ni Victoria itinabaya. Nupay kasta ti banag na inanusa. Ket dimteng ti aldaw napalaos ti ragsak ko. Ni Victoria inaklunan to'y ayat ko. When nagganas tunggal aldaw nga aglabas, tunggal adda ni Victoria iti den na. Ngem malas ti amin amalas, inangaw na ni gasa. Ididimteng ti may saa pasama. Idi na pana nagpasya ijay balayda. Ni tatang na ti inna nakasarita. Ay baro, pasensyakan, kaawanan ni Victoria. Intaray day kay ati akaruba. Sakit tinakem ko itinapasama. Ket napana naginom iti ara. Tigasat ko sinang sangita, taawanen tiliw-liwan ni Victoria. Ket awanen iti den na. Ayan, good morning again kini Sir Eddie Agustin. Manipuliti, California, USA. It's party time, DJ Kickstop. Let's drink ka na ni Sir Eddie. Ay, sana all. Bossing! Magko ani Victoria simang peten. Dagos ko asinarungkaran, mailiwat unay kenkwanan. Ngemad damet ti ubing akaduanan. Ket
di tanti nagpatinggaan, daytoy kanta ti istorya may banggit ken aya tanag sublin ti liwliwa ni Victoria Sinobliana nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta. Many times I wish you were here through the velvet shadows of my dreams. Many times I wish you were here through the darkness as it came, but it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be my road. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. Quietly, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment you would take me to where that I have never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words so loud to hear. Let this time not be my own. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it would lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. You love me. Ayan, datang di senata na puluhan di Just Tell Me You Love Me. Ngayon may cover pala di guys. Kasi hanggang mabalik yung patukar. Di original song na tajak to get makick out dito eh. Okay, datang natin di pagpatingkan di programa tayo na Gondaway oras di alauna di Parbangon di Pilipinas. Ayan. Ada di phone on the line. Kaya sorry tadi mga di Gondaway ni Mr. RJ Lorenzo. Bye-bye everyone! Happy bye-bye everyone, Dagos. Thank you so much! Kaya nagbuya, thank you so much! Ma'am Charlotte, thank you so much! I love you, Ma'am Charlotte! Ayan, nagbibay-bay ni Bossing. Bye-bye! Bossing Edmond! Bye-bye, Bossing Edmond!
Okay, dito nga rin di linya, ti telepono ni Mr. RJ Lorenzo. Ayan, dito nga rin guys, ti pagpatingkan di programa dito Gundaway. Ayan, dito ka kadwatay di admins, aglalo ti team Charlotte, ni Ma'am Rishang Galarpes. Kaya kasama din ka di ba do pang sponsors tayo na Gundaway. Maraming salamat po. Ayan, ni pangablao pa kin ni Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco Manibuti, Honolulu, Hawaii, kasama din ni Tita Nancy Juan, and of course, ni Bessie Quincy Sabella Alonso, and happy watching kini Blakey Boy, kasama din ni Brother Sam Alonso. Ayun. And ito nga rin guys. Okay, see you again tomorrow. Kit mapanti matatino mo tibiyang kita talaga iturog kometeng kita Sunday to no bigat. Awan iti live streaming tayo ngim dependent to no makalagibak na ag-live. Okay, gabot awo mo pa iti boboran dito no bigat guys. Ay kita dito no makapag-live dito mela to no bigat. Oo. Okay, dito nga rin guys. Thank you so much again, Ma'am Charlotte Ginto. Kasama naging ni Bossing tayo, Sir Edmond and Sir Ed Agustin. Manibuli di California, USA. And of course, di Roma, Italia, ni Ma'am Charlotte Ginto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night, everyone. Naladamit ni Ma'am Gemini Ginto Nicolas. We would like to thank the following sponsors. Good morning, Ma'am Edmond Gemini. Agustin and Ed Agustin, California, USA. Jaime Buduan, Waipau, Hawaii. Emilio Rogo Ventura, Guam, USA. Charlotte Ginto, Roma, Italy. Team Charlotte. Gemini Ginto Nicolas, Hong Kong. Araceli and Tito Cute, Honolulu, Hawaii. Araceli Liberato and Terry Nicolas, Honolulu, Hawaii. Rosemary Juan Julian, Madrid, Spain. Nancy Juan, Madrid, Spain. Aida Galiandes, California, USA. Sir Doms, Hawaii. Gloria Pegar, Honolulu, Hawaii. Edmund and Joseph Francisco, Honolulu, Hawaii. Lisa Rosales, Honolulu, Hawaii. Baldwin Rabi and Juliet Rakarabi, Kona, Big Island, Hawaii. Arlene Domingo Dait, Agustina Candelario, Soledad Calpito, Big Island, Hawaii. Carlos Richard Ricardos, California, USA. Team Walang Obligasyon, headed by Ma'am Janice Ricanya Berry, Alabama, USA. Michael Patrick Alcantara, Black Magic Cave Farm, Lawag City. Jacqueline Ducosin, Singapore. Thank you so much. Ayan, kaya kasama natin Gundaway guys, kahit yung man in-announce, ito yung pag-against ni Sir Isidro Tabukol. Kaya kasama natin ang wampay tinakalat ti highest SS sa Gundaway ngayon, imabot with lang iti nasa 25 eyes na sa Jack Mariro. Ayan, iti first commentary di February 28 ket ni Ma'am Rich Ann Alvarado. Oo, ito Gundaway ngem. That is inata aldaw iti March 1, 2025. Haang maneng hanga naala ni Mama Rich Ann Alvarado iti muna nga nag-comment iti live streaming tayo. Tinaka muna based kadito yan ti monitoring tayo iti live tayo dito studio kagay nga satket ti muna dito ayan ko ket ni Ma'am Jinky Gingo Solis si Marsarones ni Ma'am Marian Abi. So the defending winner dito Gundaway ket ni Ma'am Jinky Gingo Solis. So dapat nito na bigat Ma'am Jinky, dapat bukas ikaw rin ang or pag nag-live streaming tayo guys, dapat ikaw rin ang magiging first commenter natin. Ayan. Oo, hindi nakaabot si Ma'am Marian. Pangalawa lang si Ma'am Marian na Avi. Okay. Ayan, congratulations. Kada kay amin guys, kaya kadagiti winners iti pag-games iti programa AKK nga gapogan ni Ma'am Charlotte Ginto kasama ni Sir Doms iti Hawaii. Ayan, mabalin nyo ma-claim doon no bigatin guys. Ano ka, digiti pa price yun. Mabalin ag-release din doon no bigat digiti pa preview yun guys. Ayan, thank you so much. Kada kay amin nga nagbuhita Gundaway di live streaming tayo. Maraming salamat po. Good night everyone. And God bless us all. Maraming salamat po.